Okay, dong. Tiajal what tirong life. Nining jo actually man Jacqueline kang o caught man show me chaka glaba actually. Segment ini what you guess. What you langwa Joseph Khan. Langwa tiro cousin Paro very sure a couple of times before. Ikaram wo ka mira clarification langwa itimo iraki I join. Waka penyin ka dara tuwara join ka waka penyin. Abirka kwana book mi ngeo ni dano ngeo abirka kwana book pa Saturnino Nyala book mi ngo te kwaro pa chulmi South Sudan e kara mo ati a struggle ka kwana ne kien lok mo ka ngeo ko words mo ka kala kala kina ngeo wajane ko nyo ngeo understanding ko yala ngamo nongo pay online irami penyo ngare words say ngo kina munu words me a chulo binagi 2 man what does it mean so I want to know join an it were konyangi clarification words mo ki ngeo okay it were winyan mabe Te winya. okay so words mo ko teacher ko no cha pere don ka kat ko I want to ha team dong a chak penyo in gima bere buke deep words that you mera spread I do my part like I want to ha team ngoma be achiro the beginning me book any kama keywords me leba chuli tie ye words mo ma dong mo use the book kan mangeo kone I want to I go through words it pen in ki ngeo words there can't pronounce my bad wajibora pronunciation that my bad words and meaning in ngani yala words understanding a part ki wana chuli mi pa jok get chuli mo mi clan mo wala chuli mi Uganda wala kid a word net use between a chuli land one okay langwa iwinyo Winya. okay Yala pe. so keywords okay keywords mogo o chao o wajaningo a chao give me a chia la chiro kere pain ba ini what ira meaning ka word that you use frequently it actually it was the pajok well the South Sudan the clan mo gonna give use the same word well in ko well ka lo use the word any the actually me Uganda ki winya in me better Uganda karmalache okay uh Okay. Adayo. Adayo is the first word. Adayo. Oh. Adayo. Mm, Adayo ni yan lo ka ngo. Munu mm, ada mamegi min wuru nyo min meru. mm. Genare Okay. dong lu ga adayo. Lu ngin ada bian genare. Oh, okay. So Ada ni nyo grandparents, gila mono, grandparents. munu grandparent. Adayo. Okay. Ada ni Ah, ya mm, munu ere mege gini ba min wuru nyo min meru. Munu adayo gini genare yo. Ada ni okay. munu ngarake. Eh. Grandma, Willie. Grandmother. Ada ne tinggal cel spelling A muna ada Mm, okay. munu ngara cel Um, ada scenario munu da gini oh, grandparents. Okay. Word me arianga. Achwer. Achwer. Nyowi. I don't know what acue he's saying. Mm. eren ngana chungu de gang ene chal ene na od lu mo lo yubo wai lo kerro Mm. ke mo ne ma ka lo bi gan munu na chue gima chungu pe dire pe chero ka mo Okay. mm. So yad ma chungu di ot. Example le ko mane man chal in Mm. no latina cho mati de gang tu uno anyere ke latina cho ere chungu pe un tari ke ma ken tie chungu pe un mu wa ena chwe me de gang Oh, so ini ke okay. we po Makes sense. ena no lo mo lo yubo lo kerro lo gene malo cha lo pico ko lo kerro gene wi mu ena chwe Okay.
Okay. Yeah. Yala word any tier the same. It was when you actually. Or rakaro pori and pori gang malo. Okay. One when we use word any the actually will a jumri tam use word mama. Yeah, actually Robert sort nan and tia wang muno and actually. Okay. Yeah. Yeah. You can have here actually. Alem. The next word is alem. Well, alem. 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 ELE no. ALEM. 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 Well, Alem alam. wala lem. Alem. Alem with the M. ALEM. Alem. Ina F actually. Ina ke merong yo ke ma actually mo kana ma. Tie atwala buri alphabetical me actually. Ye actually gini ni oga ABCD me actually. Actually pegi Z. Actually pegi H. Ini yang bunu letter ma pegi actually. Mere Okay. choge mo actually pekero H, pekero Q, pekero Z. Okay. So ko chamo kene niango laba chuli doko tek yan ke ker leta jal Q ge ju H ni romo kwana actually lakin nongo gine no nyanga peti wi ba ba. Atie Okay. mere ke alphabetical na actually ti baraka na romo chwale buru. Yeah, 12. Weko ini niang ka bene chola ba chuli. Nongo ne no wat mati ya chuli ku jamere ini choya. Be one of point you wanna actually gan kwan T curriculum. Well, who point you come who can. Nung ka chal wan mo ko ne wapuonyo en manual gibolo nyoro gini Okay. nyoro gi cho ge laba chuli ko lo cho waraga mere te ge laba chuli ko waraga na bene ina o ne bene ko neno kire tikere ko no pod bongo ke de bacha ineno ko inege ni yang kere laba chuli cho kere na ko don kin mo lo cho kere kin mo lo dongo cho kere Okay. So, what is self-taught? Who point you come who can who pole? Kin mi kwana negi chone. Ko who point you ndi gan kwana who point you gang. Come who can who. yen ka chal wan mo ko wa beri kami Mm. no ne ke laba chuli bongo met mar puonyo ge wan puonyo pole ge lemo so mere ga mo gang nong kriya ko me nyol bati gang ko bati gang we puonyo nong kingo gi mati e pa jo Okay. puonyo ne pien cho laba chuli yo chal puonyo ne Okay. Yeah, better ka ponyo kuma kena ni. ke nge alphabetical me chuli iro mo cho laba chuli Okay. Bye. Yala it were konyo wajimon alphabet te weng mi leba chuli it were wajine bodwa kumchan it were alphabet mati dia chuli mi leba chuli ni kumchan compare ni paro mo waja alphabet ko lo weng laba chuli giduong no okay nero mo kena mati wiya mo kena pege wiya okay inge letter said the same chal itu amauti le mo tie 26 alphabetical N A ti akare B ni B ti akare C ni C ti akare I ni I ti akare D ni D ti akare H pege ya churi ikare ngolo e choko okay wa okay yala I ti ya churi J ti ya churi N ti ya churi M ti ya churi T ya churi K ti ya churi L ti ya churi jero kere W ti actually T ti actually yala R ti actually
Okay. Makana no ye robo long. Let us say 26. Pieraria wabichel. Wala gi oko. Ke gana letters maro mangwen mapege ya chuli angwen wala bit kenyo pe ya chuli. Okay. Okay. H Q Z Mm. uh, Mm. S that apa Okay. ya chuli. Okay. Uno be. Yeah. So word mo kena ma jokan. Boro. Boro ni munungani. Boro. 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 Wala boro. Boro Yeah. Boro. BOR Boro. Boro. Boro Boro. Boro ni bo pengwa ka kama bo. Okay. Lepa jo wani Boro peng no akane bo cherba bo. Okay. Unu lepa chon ma tudam gitio kere Boro peng. Mm. Moko gi pene kango chero Boro peng kono kwene kono wi obo kono ne kwara kono wa torit. Okay. Unu gi lungo pian nungo pe chok gang bo. Okay. Unu Boro peng. To changa. Changa ni Cha changa. cha munu gi me me ching kwa me no pene cha No, wa tia bi. changa. Changa. Chala Changa. chala ka C ning. Canga. Canga. CAL Canga. Changa. GA. Ga. I wonder if I can use some of my tools here, Micho. I can read Changa. Rono nong bangan yang kenya ba. Chala CAL CAN, like N for Nancy. Canga. Changa. Well, I be GA. pronouncing it my bad. Ka chal mo cho CAL mun chal. Chala yana ka chala ni munu like example kwa. Ka chala ni tie chala ni chal kwa. Chala ngo. We tem con kirne ka etegine kanye. Let me add my notes itere kany. Marikwan. Changa. I think I can do that. Okay. Ineno, changa. The screen Kenya. Changa ni kiwa kwa. Okay. Changa gima kachal ko melen ngoma chango in mune changa kwa. Changa ni kiwa ring. Okay. Manga chalo ko ngoma chango in waru kiwa yu en kiwa ne munu changa kwa gima chango in weko ko vero ba yot. Okay. Changa Okay. changa CA ni kwano CA kanga changa CA kanga Okay. Niam. Okay. The next word is these are words when ma wayang put ba win sa ti apenya ine. Venegila ba chuli. Kaya neno wan man nongo bangan yang ero machone Kenya ran aro mo correct ngin. Chalere chiriba. Siriba.
Siriba eno pada yang ba. Yeah, ang word neko. He tried to say Siriba. Siriba ni dano maluak o yero. Mi lamo wang team. Dano maluak o yero. Mi lamo wang team. Dana malwa ko yer mi wa mi Dano, lamo wang team. yeah. You win your before. Okay. Munu no yal nying den nying dano mo lo dongo gini nying lo dongo gini. Okay. Like dano ba mo tege gini ma chero ka la team. Munu en yal nying ke tigem. So en an pa ngeo. Okay. Okay. Yeah, words say gini gidung ono. I want man no angyo ko to. Ore kang mono. I need Ke to na ask. no tie ba. Ke na no wat mo ma ine ngeo ko ni. Kong e cho ki e kwan ki kere papers beri cheni listing ki weng. Then ini chwal. Ngo weko ke listing. Aramo input kuda correcting kama ngo kira mi luong kere ti ya. Ngeo ki ma mi luong kere. Yan man ene ke yera man. Pero ma ko ne wengi wi ma ba. So kero ping kero ping cho en word money ko no number 1 word and 2 word and 3 word and cho listing kenyo. Then meaning ngero ngaro ma nyure buru. Kama dong ngeo ko ne aker question mark ya. Okay. Okay. Last week I bid a kakwana look me on it. We kong punyo game la ba chuli yo kai no ka man lo acho. You chopping. Ke lo ko dong lo ba ba cha we la ba chuli cho ne dong do ko yot borin. Ka do ngeo lo ne ko pero ma cho ne be ne. Okay. Ena na chuli cho ne ki pe ki book. Ini yang wa. A chuli pe ki book. Book pa chuli ena ye we. Ini yang wa. Okay. We ba da no pero ni en munu book pa chuli. Okay. Yeah. So we ko mo ka na je mo ka na ne we ko ku da no ke roping pian nung lobo tiga lo ga mo ka tiga bino dan ti advancing je mo ka ne ye mero gino ke roping ena ya te pa chuli we gang wenge tiga we to bi. Okay. Men we ne munu tiro. Lo wera don't so they can remember. Look at. Munu to book pian pe will longi wi dano. Wero la ten man kwanyo money en we munu tiro book pa chuli. Okay. Yeah, mira apun kong acho gane pinya wera. Huh? Gima to mere kidna lo badati lo pa keni. Jal buru kenyo ti kenyo ni pe ki cha men pero que lo tiene ni we lo tiene mo in be ni ko me pe nge we be ni. Okay. Ni ron kiri pu lo tiene ki ga ni do ko tek. Claro. So we ko dano we munu tiro book tu ki. We mo no we no we ne tie kore. We mi Kira chan we ngo kono mayang we ngo mayang lo wera bodu. Inge we more specifically matwera konya lotini give remember lebachuli. We more tie specific. Mi twera tamone. We mer ma tiere duong we mar mo ye ko be we ma inge we mo lo we accordingly in group down tikere en man cha lotino en matino ene tigi lo punyo di we mo ne ki cha be we ge po we ma no according to the age we ko be ne na chu pero miel be tie jal tu chal tie bola e group ye pat dingi group tie be ne otole be group tie pat
rara tie pat ki we ga nyal mo ti ken mun en group adana pero bene nge ki we bene so nere chamo kene kira yang watino kere ne mo ga chal wa cher ga ngwenyo nyim karma no nyim che chal mane dwe ma par chal ne nyim no galo chero no nyim no go ya to kelo gang ere no ngwenya en no kano bere wang ma to wor ngwenyo nyim to wor we gini ino nge ma go we na mun ere to buk yala kolo weru we ne no lo ngwenyo nyim gi rek no gina tie strategy ne tie mi ngwenyo nyim ki weru kere ko no we ni no bene polo nge we go bene example man ga chal wa ba jok ku jani ka lwanyo no bo ka dana wa tie me ko mo jiran ku ja goro no bateno ko tieno en kawa reo goro lo tieno te manga per kenyu punyo lo tieno we lo tieno no gore ga ma duong wero we kenyo ki punyo we ga ki dokere pajo to no no mo nyong timo kero pol je mo keno wa wen to no je mo keno mo keno ba ga bo tiegi mo keno ma ga kwerong ku ne ko pia no bo tiegi ba pe mo bo romen okay. I remember young nursery rhymes mo no lo wero but one no wati no put in it. Lo mo chaling on it, dek ngurang ati agulu kala gwa ta kede. We gang kwan. Pe gang kwan mo lo wero gang kwan? Lo wero gang kwan. Okay. Yeah. Okay. Muno be. We lo pa lo tiro nge muno tiro buk. Okay. Okay. Interesting. So atamone next step madam what better kere dong next time ka meet keri amira na keri words mo mangeo ko acho agini wen pin yala anen kidyo kere mi kina sharing keri yala ka ngeo dong anyango words ma be atamo strategy mommy were na were I remember meaning me words ka kwana angeo ki be na me pronounce because the more words mo take kanya tia kwana ne benange pronouncing ko my bad yanange ko what it means wa yang ba we put so ka we no mero ngan mo ma nange we mo ber gangere an ben jar man lo ke bene pol we mo kene benange ko inge we ko ni ninge inge we la ka inge we ma pol garo angeo we mere en atiro mere gi ko bene mo kene ngeo ko pene ga ngeo no pol we wen mo kene benange ko we mo kene okay okay so mere en jar kono we bola gene kono we dingi kono la raga kono le kono na piregi ngongo ere ga mo kene romo we re pero ngeo ko ne wen ngeo we bene tie lo we bene gi chalman e dogang chalman gi anne na tigi dogang me ga tigi we me ga me digang e raro mo we ro waleng nya kare dogo la mo kene example bo romer ba jok ne chal ko ne patanga tigi we tugi bene chere ko ne biri pada ko ne obwatro ko ne to gi tigi we tugi ma gi wero so ino aroma wer we mo pa kagari ade kenyo mo kaino paro mo ngene so en we ne ka in pero ke bere ka ka peri nyo ko na yop mo tie so winyo ka chala dana ti change nyo dan ti la nyoro muzoelo wero nyo ka dana ter kira ka mane we lo wero gi en we mo lo wero en ina meri pon we eri gi bor gi winyo in meni gamo winyo in meni bor pare ngeo ki were so munu we bakara okay yeah I don't remember young mawati gathering me actually kan no dano wero gel miel gelo tia miel ne we mo be no yang bawi
I don't know what they're talking about. Just I follow crowd. I'm not sure any circle. Kin mage weird. Kin like in no way na ngeo. I'm like, man, And kiti weird. Mom, na ngeo. ke associating ke dano ma local lab erani. Angene ro puonyo ne oyot. Kachal motie nyokono nyomotie chere winyo kono ywa tin tie ge nyom kone patanga so no ywa ge bino ge tuge en in kon in no patanga kono ywa be nge kone puonye ko ywa ku ja nyo puonye ko patanga we ge wero we bene woro so nyo daninga teka bere bere on the present puonye yot munu were munu achuli buk ene mo cho ko bara cho ane burwa yang peke yang polo dong ne peke Ada. Okay. Munu dog gina. Opinion my bad gina. I mean gina. Advice my bad ne. Munu wa keep dong in mind moving forward. Kono. Odo mo tie ma funny me twere shenge gas. Wala gigina audience. Itige do mo ma meet ma funny ne me twere shenge. Odo kany bara ko wero digo do jalo do kware go digo go odo kware go tie Ay, okay, sorry. Lo kore gidi wodo gai. Mamun we kama punya lo kore dada gidi wo. Okay. Yen go digo no dana kira ga yenyo gina chama. Dada ire digo chami breakfast. Mo dan ja gina chama. Tin mer ka bet kene raj ko. Ne na no gar ti jaza ti me wodo ngang la ga dong. Okay. We don't power galu uchi lehi mabe. Bodana wang including what? Chama for that ye dong 13 minutes. Okay. Yala inconitied ichiri Catholic in Catholic will in denomination okay. Okay. Munu be. You will yang work ke ga la ga chiel. Lo logotina will just church. Church magang le ko no bo ko. Karwati ka katwa no lunga ya center siri. Okay. Okay. Biara be siri gang le kana bene bo ko chaso wor ken. Wor ke ru wa ga chiel. Yang wa wang pin ku ye kamano yad mo mabo ye wangi che yaro tala yad muru mabo ni le Yare ma bo erene ba dit ere mono ti gang polo muda. Okay. La muda me kapa. Okay. Ti gang pere. Kitere ke el Ernest nguti. Kitene ke ga chiel. Okay. Yala wando ti ping olanya ke do itie tenge mane. Jacob ge. Okay. Yeah, I remember. One no kumpana bene pe bo. Ki chungri kala era neno gango mero komaja. Neno kono gangan mone. Neno kamon mane. It was in just only 1 minute no o kamono. You know, I chiro gangwe buyali kanena dad para lakin ba donye di kira ma wabiri ye center ma wabiri ye kira dongo ni ba donye ba nen kama yang wabiri ye no ngamiro nena ne kapuri nen the same nen nini Ko lo ga ne rong to do town no ni fera mo no ne kia mere ka center seri kira yange. Karma chero ver ko na center seri ne kama yang ga ro ya ne ne. Allah ngadong. Lo ga ko beri ya la ga chal yo gang pa lo muda gene. Ko bero lo ga do gene. Do school mono lunga ya Saint Bakita. Na San Brava no ga ro mono ki school long. Okay. So ka ba gang Ernest Kenyo. Dong mer Kenyo yo dong. Era twan Kenyo ngo ba rong do yo. Wow. Jomo ko pore dong kuya in the same area. No, dano ge woro ge dak ge woro kobe.
Okay. Kore ko ya. Mm-hmm. Okay. Well, I would like to say thank you for joining me. While we look another time, you get ready cham breakfast. Kon we chiro kere kala kadam. Ka While we kono look, bene ke no bene pe yamo kene yamo no en loko bia wa de bore ngero. Kan kene yeah. data ba yor. Ah, okay. No problem. Apoy. Ma tek mod gi dana weng mod gi family. While we Ka look, yela pe. Hino ke morring an mo ken wa ya mor ba tek. Ke no awa, ngo. awajo. No problem. Modana wa wo gero ke wen. I'm more again. Not a Ye ke problem. Get here. Yeah. eh Okay. eh mor Apoy. da Yeah. pe. Bye. Bye.